Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat, pakasalitaan ni Marina o no Martina nga napauluhan. Saanen akas idi? Dear Manong Nemi, nangaragraksak kami iti dayta nga aldaw, Manong Nemi, Kenny Carlos. Gapo iti dayta nga aldaw na isang sangayan unay agsipud ti isut kaldawan, iti panagmaymaysan ti puso mi, panagmaymaysan ti bagimi, ti panagmaymaysan ti amin-amin mi, tingkam panagkalaysa. Numampay, simple lang nga kasar, Manong Nemi, ngem naragsak kami. Simple a kasar konak, dati asawak, Manong Nemi, nga nagbaling nga dungatawan nga nubyok isuna. Ket may sa nga construction worker. Idin to tasyak, Manong Nemi, nagpapahayak mo idi nga katulong. Sud ka po na nga simple laing ti kasar mi. No pa nagkasar kami iti simbaan, ngem saan nga kas kadig di babak nang nga talagang ang grande. Ket idi malpasen ti seremonya, iti napili mi nga function hall ditoy nga naangay ti reception. Ket siyempre, nakaragsak kami, naragsak met dagiti partido ti tunggal may sa kadakam. Kawayatan ti panangan, Manong Nemi, sinsinubo kami. Nadungo ni Carlos, Manong Nemi. Dedi pa lang nga kayan ayat kami, ket no kasta nga day off ko, iranak iti Domingo, tapno awam ti trabaho na. Mapang kami, agsinarak kami ti sentro ti syudad. Mapan kami, Manong Nemi, agpaspasyar iti parke, abang kami agpaspasyar iti plaza, tunukuanin kang mangal daw. Subsubuan nakto, Manong Nemi, ni Carlos, kadagsin sinubo kami. Ket siyempre, Manong Nemi, naragsak kami. Sakam tumapan nagbuhay iti sine. Ragsak ti gagangay laing nga kayanayat, iti gagangay nga panagbiag. Iti uneg to ti pagsinyan, Manong Nemi, sa amin to mapagsusurot ti buybuyain mi. To sa bali mo ti obra ni Carlos, sa bali mo ti obra mi. Kadad nanto pa hindi kiti kundaway, Manong Nemi, nga iti pagsinyan, mabaminto ituloy ti rugso tirik nami, ingkam to ag hotel. Ket kang kanayon ko, ngayar arakop, ngayag agek keng kuwan. Carlos, iba't pati ka unay-unay, nagragragsakak. Numampay may salaing, may saag laing nga katulong maid. Ket inayat nak. Nagamanak man ti panang ipatag mo kaniyak, Martina. Tawari may saag laing construction worker. Saan nakabaknang? Saan tangabaknang agpadpada? Ket no bagunin tanton ti pamilyata, gagangay tulaing, basta tinasken. Agpimpinatagda, saan ta nga manglangan, saan ta ito manglangan nga mangan, kaya tultuloy tinagsakta.
Sa anak to ko mga maitulad kanina dumanita nga asawa nga kabilan ti asawa na. Sang kun to nga ramiden ti mangkabil ken ka. Anya ako matirasot. Wana, dadamit gundaway nga amom ti uminom. Diba? Amok man ti uminom. Ngam sa anak to nga mabarbartek. Agtultuloy to panangipatek ko ken ka. Agtultuloy to ti dungog ken ka. So akong pagdanahan ka. Gabuti patpatek ka onay Martina. Oh, Martina. Carlos. Kang kanayo na kastoy di mapaspasamag kada kami tunggal day off ko. Ken tunggal met awan trabaho na. Aging ikaman nung naming. Nga maululawak maten. Agsapulak maten tinaalsam. Manong naming. Nabayagan maten nga sa anak nga natatngan. So iti pa nagsinarak mi manen kani Carlos iti maysa nga Domingo manong kalbasan nga napagustuhan mi tirik nami imbagakon kan kuhana ti amin. Carlos, masiko ka kun. Nagtulagan mi nga rod kani Carlos manong nimi nga agawid akto ni lugar mi ket umaydan tumeten mga asawa. Ngayon nagtulag kami manong nimi nga itisidong dagiti daganak ken kuha na tibag na edan mi. Adda ka numatan nakasagana nga balay nga pagyanan minto. Taad da balay manong nimi nga pinatakder idi ta uliteg nga Hawaiano nga saan nga natuloy ngem mayaten semi bongkalo manong. Ninanang idi ti mapan mangdaldalus kadita nga balay. Ket kuna ni uncle ko, uno uncle idi manong name ni Carlos. Ngano agasawan to kanon ni Carlos. Ijay kam tuon nga agyan. Iso nga nakuna na kanyak. Idi manong name ti abagak nga da nagpitpitik idi saklot ko. Awan ti pagdanagam. Martina. Tasang ka nga baybayan, sang kayo nga baybayan. Kabatibat patig ka unay-unay. Ibat patig ka unay-unay. Ikasar ka. Ket sa detanton ngagned, kumpleton itilay kamin. Kinagbaiso manong nemi, idinalpasen ti seremonya, idi agawid kamin, ket inyawid na kon itiday nga balay. Dito'y kamin nga nag-honeymoon manong nemi. Ket sakbay nga dudwa kamin kini Carlos iti nga balay. Siyempre, datatang kininanang ni Carlos dagiti katugangak. Sapay kumanak ko, ta itultuloy yo tiragsak ti tunggal maysa kada kayo, ha? Sapay kumata naragsak ti bangunan nyo nga pamilya. Sa bagay, madlaw kumit kidi talaga nga pinpinatag kayo. Kaya nakaragraksak kayo. Ket sika Martina, nanang, hangka ang pulos nga agalumiim kada kami kinitatak mo. Tanumampay, naikamang ka ditoy, ibilang mo nga sila daka, sika, tipudno nga anak mi. Kaya, no anyaman digiti problema yo, iyo man yo kanya kada kami. Uray tagkakaruba tayo man. Di kami lakay. Kas dapat ko na kini Carlos. Carlos, tatang, itultuloy mo ti kinasingpet mo, kinagagat mo, kinadungom. Masapol nga agtultuloy nga nasiyad ka nga asawa, nagtultuloy nga nasiyad ka nga ama. Wanda nga ang pagdanagan nyo. Nang runa kat ni, agdadagsan ni Martina. Martina, di mo liplipatan ti ko mangi-schedule iti panagpa-check up mo kanito doktor mo nga nagpa-check up ang imuna. Iso titultuloy mo pagpa-check upan, ha? Tapno saan kay awan ti problema yo iti apo kumi kada kayo. Mati pagdanagan nyo at dati ka nga katulong digat amom aming nga trabaho ti nagtibalay. Haan, Martina. Una nang awang pagdanagan nyo. Ya damat ten balay yo nagasit kay kidya. Tadan balay yo.
At kuryente yo. Iso na lang titikurang ket awan ti TV, kumatang ito at ti TV. Yeah. Electric pa na damay. So nga nagasat kayo ta. At dareto na nga sagana nga balay nga pagnaitan nyo. Hindi makapanawin manong nemi di kiti katugangak nakadigos kami matengag pagpada kalbasan nga nakapangrabii kami tado di kiti inyawid mi nga saan nga naibus. Ado mat di kitay inyawid dananang kininyawid di kiti adu mapay nga kabagyan mi. Kakabagyan manong nemi da Carlos. Dahita na. Numampay ramiden mi nga dati. Italayang manong naming agkanaig kami iti asawak nga saan nga iti hotel. Ada ka ma mismo dato yon makuna bukod mi ana iregalo nga balay para kada kami. Adadan nga nairut dagiti inarakop ti tunggal may sa kada kami. Adadan manong naming nga nabarbara dagiti agik. At adan nga nagaget ni Carlos manong nami nga mangdigos kaniyak kadagiti agkakabarang agik na itinaduma-duma pa sa tibagi. Mamamsek iti asok ka na ring dahita nga silid, nakalablabaga manong nami iti rabii, wen, maris rusas, maris puso ti rabii. Kitsakbay nga nakaturog kami manong. Iba't pati kaunay-unay Martina. Kitsanak to ng balbaliw. Kasta Ahmed Carlos. Nagbalinag to nga siyat nga asawam ka na siyat nga ina. Ngayon pampanunutek. Ano pampanunutek? Siyempre, agsublikan to mga nagtrabaho. Ket siya, numalpas kunto aming nga trabaho dito balay. Anong to trabaho at? Anong to obrak? Anya nga tano, agsubliak pa lang akas katulong. Ore stay out no kan. Kabayatan nga, kabaylag pa laeng. Upat pa lang ang bulan ti tiyan ko, ti anak ta. Dito'y mulot tanonik ti balay. Numatektekan ka dito yung palabas ti oras, di umalato yung kadayan datatang kininanang. Makikaruba ka. Huwag lang nga makimaritas sa. Makimaritas ka magbagam. Huwag ka lang nga magka-chismis. Ano saan? Nagpinta sa pagmulaan tinateng di talikod. Di ba? Ken palapsatem di kiti masetas iti sango. Amok nga nalaing kang tagibalay, nalaing ka pa nga mangpapintas ti balay ta. Sige, datang teramidek. Agmulak tinateng di talikod, ken ba sikigan ti balay, ken papintasik di kiti masetas iti sango. Kahit ko nga aduntot mga daydayaw ti kinapintas ti balay ta. Ken kaado di kiti pakinanudan. Okay? Ag construction worker rak. Agbati ka dito balay, papintasong taglawlaw. Nagpintas dahil nga plano titunggal may sa kada kami manong name. Wen. Iso nga no kasta nga mapanen iti trabaho na construction worker ti asawak manong naming. Agtrabaho mo tinitunek ti balay. Wahin manong nemi. No makapanawen, agdalusak, iti aglawlaw, iti uneg ti balay, aglabaak. Ket kabutan na putot pa lang, itong malemen, ti panangasikasok kunak, iti pagmulak, iti nateng, iti likod, ken iti masetas. Mapanak pa lang umalati, ti ayan, dagiti katugangan. Oh, si Kagayam, Martina, una nang tatang, nakalabahak matan. Nakalabak kayo, may takwa. Pakilabak dagiti murang yon. Ay, sus, nalabak kita na. Alam ko makatungod at makisarsalita ka no, anya di plano. Imbaga kadakwa naman ng name iti plano, nagmula iti natayang iti likod. Kaun, kumita ka sa iti pabaling mo pagsukay. Tumawat ka kinitatang mo, iti imbalin mong imula. No saan kang hamon practice,
Uno mayan napadpadasan tagmula tinateng, agpaisuro ka ken kuana. Dahil di karod masetas, nanang. Ay, kit masetas sakit siyak mo ti mangisuro ken ka. Do di tati kiti mabaling ko nga itad ken ka nga imulam. Tapno di kasta, kahit napintas met iti sangot ti balayo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemin suro nak ni tatang, ti katugang alalaki, no kasanot na pintas, apa nagmula tinateng, no anya di kitinasken. Ken kastamat na ti katugang a babae, insuro nak met nga ng papintas manong nemin ti sangot ti balay, gabuta mahilig met isuna kadigiti masetas. Kaya't nangasawan manong, awan ti problema kadigiti na kakamangak, gabuta magustuhan dak manukan. Sana kas kadida dumarita nga handang agkakasurutan nga agkakatugangan kadag mamanugan. Yan no sumangpetmeten ti asawak iti malem nakaluto ak tumeten manong. Ket no sumangpet manong nakadungdungo. Kumusta na ti sweetheart ko? Hinagmalmalem. Okay, kaong pagdanagam. Katsika, kumusta ka man? Gustoy. Excited ak nga gawid. Awisan da kita nga uminom kami pa ilangim saan ko nak. Agawid ako nga bata asawa ko mo nak. Mangan kam tumaten, subsubuan na, kagsinsinubo kami. Agadan kan tupay mapanagdikos, manong name. Sakam tumanin nagkaida, agsibog ako na. Kaslaawan pa nagpating ka, tiragsak ka na kami. Kadidipas ngay kon, manong name, timunang anak mi lalaki. Dagos na nimbaga nga Carlos Jr. manong. Ano, amin kahit mong anak. Sinaludsod ko. 5. Nagadumot din. Umanayin ti 2. Lalaki ita. Kat no babae, sumaron no. Uston ton. Nagpalay kay takton. Kat nungas pagkarikang harod ta lalaki lata. Kat akong pa babae. Kat may santo pa ya. Kat no babae ti may 3. Alagat ta uston ton. Idi addan anak ko manong name. Medyo marigatan akon. Ta syempre, nanayunan ti trabaho manong. No, agpakadan ti asawak ang mapa nagtrabaho, logyak tumatentag trabaho ti balay. No, madigos kon manong name ni June, paturugek ton, ito namat maturuken, nagdalusak, ito yauneg, aglawlaw, timureng mi, ito naktumaten labaan, manong name. Mapagisuntumet nga makariing, manong name ni June. Ayan, narigat kun nga rapin, manong name, di kiti mulak iti likod, ken mulak iti sango. Ngayon no kasta, manong name, may gatangan minto ni June, ito stroller na. Habang as-asikaswek di kiti masetas, habang as-asikaswek di kiti mulak, nga nateng iti likod, aday sulat. Aging ka, pinabunyagan mi, manong nemi, idi adan may sangatawan na. Nagadanan manong nemi, ti may birthday kan bunyan. Naragsak kami, taduri kiti may, manong nemi, kadaduri kiti nagbaling nga kompadre, komadre. Di makadakes manong nemi, may sakit gudo ang atawan pailaeng ni June, idi addaman na nagpitpitik, idi saklot ko. Alakit kalkalingan na unay nga kaasidag ko na. Sabi ko man, tababain to, tapnustunan ko na. Ngayon di pas ngay ko, ti may 2, nga anak ko, manong nemi, lalaki mo't manin. Nay. Agaramit tan sa ti may sangatim. May sangatim nga? May sangatim ti basketball. Puro lalaki. Sanga 12. 1-15. Kailkalingan na nga may sangatim. Paunimit ka adunan. Diba? 5-5-5. O, 5-5. Diba? Taglalaban no kang tunggal team kat saglilima. Di 5 lang. Tengarot ko amon. Reserva amon. No, mabanog di may isa. Mangsukat, mangsubstitute. Laman? So, pagpagisunukan siya sa nga 10-12. Kaya't marigatan na. Medyo mariknak ka marigatan na. May sat anak ko. Itataduan niyan. Natnagan ng harot ita. Lalaki, matmanen. Magrugi na tayo letter A. Alex.
Ididuan ti anak ko manunimi nang narunag at nalikutig ni June, taray nga taray, di tala. Rumwar iti inaladan, kamkamatek to. Ay, marik na akong tirikat ko. Duwangan anak man. Kat nung hasta manunimi nga sumangpet ti asawak, agapo iti agapo iti pagtrabahuan na kas construction worker. Deta, sa pulanan to, rikit anak mi. Ayawanan nanto ida. Dududwada ket kabailan nang ayawanan ida nga irapin. Ti makadakas manong nemi. Aw maten ti sarday. Kastamot manen. Idi ta adaman ni nasurok nga makatawen ni Alex aginawak met manen man. Nangruna no dakilan na may kadla, may katlo nga anak ko manong nemi ket marigatanak. Adan digit ikon daway nga tsak makudkuden na buto ako nanda. John, Alex, kamay ditoy, kamay ka ditoy. Nangruna manong nemi nag-gaapa da. Nagri ka ti kastoy ko na. Siyempre, umay tumutulong manong nemi ti katugang ababae nga mga iwan kadagiti apukon. Ay na, tikit ngamin panagsasaruno dagiti anak mo. Martina, di mo la, di ko agadaywan ka ket. 3, 4, 5 nga taon, santo agadi ko manin ka. Tapno, ay sapo. Nabi ko mamad no saan lang nga kayo iti mabaling ko nga pagpasyara nga tulungan. At umat na kiti kakabsat ni Carlos. Nga agaanak na mo nga mapangkutulungan ida. Tigat ka dun ati apo ko may kinihilakay ko. Nang bantayo mo palahin. Tinakliring pas di kiti labaak. Dapat hindi kiti gundaway manong naming nga. Mabaybayak nga sibugan di kiti mulak anateng kit mga laylay da. Nakal ta maitulong di kiti nateng manong naming da manipod da amuk tagmula tinateng. Malibre kam tinateng. Dalakit nateng no adagla ko manong naming ti ikan nga gisursur. Uwain at gumatang tap no adamit lang ika maprotina nga sida. Ket no daag pa oraga manong nemi inak umuraga tap no adamot lang karne. Kadan digiti kundaway manong nemi nga talaga nga marigatan akong tatalon dagiti anak mo. Lalaki mat manin manong bahabi tinagan na. Nagtultuloy met kaddi manong nemi. Ti trabaho ti asawak saan nga agbakante gabuta tuloy-tuloy nga kaadda digiti kontrata ti busda kontraktor. Kadadan di kiti kundahoy manong nemi nga sumangpet ti asawak siyempre nabannog. Nakatado nga wara niya di kinaya. Ay, takay ngoping! Nakawarwara kaya! Abay na ginaglalala ka man! Maman tumatin mo may tumatin tiyan ko. Abay nakawarwara. Abay nga kas tumatin di klase di pa nagbiyak tayo. Ha? Kinanya na tangalangam. Nangalangay bagbagam. Dati, sumangpatak nakadigos kan. Nakadigos pa yung tiyanak ta. Nimita, sus, nakita anak mo, nakadungdung rit na. Kasama tilgang ka. Kaka mo pa yung masagay-say na buhok mo. Takasano nga masango pa yung masagay-say na buhok ko. Kit orela upatin di kita anak na nga puro lalaki. Gusto ng kanyak itiduwa ko nag-edi, di mo matkayat. Masabol nga na babae nga anak ta ko nak. Kunaman. Sapo. Aywanam di kita nagtatagluto ha. Ay, sapo ya. Masusumunang kastoy kakasasaan, nakawarwar, nakagulgulo. So, papalaw nga rod. Nadaawis ni Parisido. Hindi ka mag-inom. Oy, umay nagtulungan dito. Imbes nga mag-inom. Tulungan na ka mga iwang ka na kinanak na. Upat dan siya kabailin nida. Oy, Carlos. At no mangig tumuten ni nanang ti nagpukpukaw ko umay tumuten manong. Ket pati so, ti katugangak manong apo ni ngamin kinauli ko tig yon ngaya. Ay apo, nanaron na ken ka, John, sikat inauna. Abi nga di mong kisuro na kita adim nga ngagwara-wara. Ito piti, may dadaulo lola. Sika kanot magita daulo. Kuna ni Alex, siya kaya,
Apa kipulong ka? Anay, hindi kami lang na pa yung lola. Dahil na kayo, di mismo pa isang wana, kagkabi ka, kawin ng ating mo. Hiya po na kayo na ya, puro lalaki. Sakto lang talnan manong nimi. Nusta nga malabarak mo numadigos konto ida, masukatak to idan. Detan, inton mangan kami manong nimi, maguludan tumanen. Adumat na giti mabalinda nga si Daen, nga makiinagaw danton di may sa klase nga si Daen. Ang runa kay ni John, di namat amuti agadi, imbes ko mga giveaway, sumat tadadang. Kaya pagtal na kayo, nakugtal na kayo, tal na kayo. Di pa na namin ni tatang na lang. Isapa di amayo. Imbes ko mga adda dito, tapno tumulong, kay naman kaadda. Kaada na tiya, sidong di kita katrabahuan na, ngagiinom, nagpulutan na. Nangro naman nun nimi, nakaturog ton di kita upat nga anak mi, diyak mo tayo mapasangpet ti asawa. Kinagandang ko idin nga nangan manong nimi, di kita anak ko, dapat bisinak mo. Inabanak nagdigos manong nimi, takayot ko di mapang-aral. Madlaw ko manong. Adun ti kimbut tungak. Idag sarmingak manong nimi. Kamakbakat ang madlaw na yun. Awanan di dayawin ti asawak nga napusaksakat. Sana nakas idi ngagpeso. No idi, awampay anak mi. Uno may sapa lang ti anak mi. Maasikaso ka na yung bagti-bagik. No sumabatak, no sumangpet ti asawak, nabanglupayan ti naunang anak mi. Iti nagsasarunumot yan digit anak. Iti arig ng jak makudkud digit nabudo. Ngalo lapsak tagsaw ka jak kabailan. Numampay tumultulong met ti katugangak ngam saan nakang kanayon nga adda isuna. Nga oray pa nga tanong adda isuna mismo dito balay mi. Pati isuna siguro ket marigatan nga aganawa nga mangiwan kada kiti ubing. Saan nakas idi nga talaga. Nagrikat. Nangruna ket di. Hanak pa'y nakalaygay. Kasano naman na yun ang pwede upat? Kakaasi ako ng i-budget. Ti sweldo ti asawak mano. Kasi no, elementarya pa lang ti pagbasaan na giti dua. Anang tulangar din ag high school da, ag college da. Mabagbasa minto nga tayo da. Hindi madlaw ko manunimi nga sumangpeten ti asawa. Wen, kastaon iti pa ng tugtog na manunimi ti ridaw. Martina! Kuminlokat mo ti ridaw, nagbayakan! Diyos ko, ito lang nga mapasamak ti kastoy. Ngagbugbog ka ti asawak. Napang gumadinadaras sa ngaluluktan. Nagbayakan! Kunaan nga ilayat na manunimi titong pana. Diyos ko, marugyan nagsama ti nakabinan ti asawak. Pasensya kan. Hanak ba nga dagos nga nakakuti. Ngim naangot naman nung name ti banglog nga kadigos. So imbabawi na matlaing ti layat na. Indrekap na kidi man nung name ti ridaw, kalpasan na inarakop na. Hoy, hingga agdigos pa. Hinggat arak ka. Hinggat sigarilyo ka. No kano pa nga mumatidag sigarilyo. Pasensya ka. Imbes ko mga tumulong ka dito balay nga mga iwan ka na kita anak ta. Kaya kahit mong mati, pumanaw. Kasi maringgora nak, masasaila nak. Sabi mo na nakasutid ka, nagkulot, ibiyag tayo. Kahit nagulgulon at amumutan ti uminom ka na mabartek ka. Dati-dati kat sumimsim ka lang hanggang nakabartek. Nga mo nga tulungan na ka, mga iwan ka na kita anak ta. Nakasano ka sumang petak, anak gulgulo, nakanggopaw.
Sana nakas idi nga nagmayatak nga sumangpetak ka na oros ni balay, sumangpetak ka na banglo ka, tagaro na wan amnugutek saan nakas idi. Nga jak maistimar ti bagik, jak maistimar nga na siya at dito balay at adun digit anak ta. Kasi ka ngay, dati-dati nga nadungo ka, dati-dati nga amuna katulungan, dati-dati nga nakasisiyat ka. Saan nakas idi? Sa bali ka matan, Carlos. Parang duwa-duwa nga sa akin, nakidasaranan na mga anak ko. Nanganak itayin. Sige nga, nakidasaran na mga anak ko. Sikat mang subsubukan niya kidi. Baka kaya't mo itang sakti mang subukan ka. Sigalat na naman nga mapan ng gidasar. Talaga nagbalbaliw ka. Saan nakasidi? Kinuwari siya ka, nagbalbaliw ka matan. Saan nakasidi na maglokasi ka? Sa bali idi, sa bali ita. Gamot na upatin di kita nakta. Baka man ayunan pa iti maysa. Ta saan nagpay nagpalay gate. Dalang, marwaring mga babae na ita, may kaliman. So, stunton. Ha? Tsaka yatin. Sunat upat. Awang pa'y babae nga nakta. Uri awan yung babae nga nakta. Basta ustunat. Yung makapagkad kaya kadima ng name kahit pagrebengak obligasyon ko nangaroon na kat nabambatan nagdigos ni Carlos kahit nabanglumat ni Suna nabangluak mo teta kasla maikat naman yung pinsan ti problema no kasta nga ara-ara kupon nakto ti asawa nga ag-agkan nanto digiti masala na pasat ti bagi Carlos susto na nakon gusto na no Uy, may sapay nga. Carlos, isublim ko di dati nga dungom. Isublim ko man di dati nga among tumulong. Isublim ko mga sa among ituloy ti mangkiparkada. Ikam ko mati panawin para kanak, para kanyak, para kada kaming agina. Win. Ori kimutong kan, ori bimakat kan, mas kalata, Martina. Siyempre, napagustuhan, tirik na itong galmay sa kada kami manong. Noong pa sa angkuman. Teko na dan, napya lang nga malipatan ti problema. No kasta nga, maitayok-tayok kayong ton manong. Yung numalpas to ti amin, makaturog kami, kabigatan na, dayta, trabaho man na. Nagringag to masapa, agluto, mangisagana, di kiti masapsapul, ti asawak, manunay, may ba nagtrabaho. Agalat tinateng, nga lutuwag, nga pamigat, mangakas iti itlog, ti manok, tadamat sumagmanong at taraken ko, tapno adda may nayo na si daan. Isaganak tumot ti balunan, di kiti duwang anak ko, nga adda iti elementarya. No agrington di kita anak ko manong nemi rugyan naman tagsisinuti lagkaapa hoy bigbigat anak kong tanake ka dia Carlos ano mo man nagito big hoy talagan talagan apoy nangungit ka matin datang dati saan ka nga naumit saan ang kas idi una tanloko kayo idi kat nasigpat kayo ita naloko kayo nagbugkawak mate tunan bigbigat nagbugkaw na kas ta Carlos. Saan to lang agtalna ng tiriknak no makapanawon di giti agama duwang inauna na panagbasa kanti asawak nga mapan nagtrabaho kadi giti duwang nabati manong nemi agiwara dapat manen sa poya imbes ko agurnos kayo gibara kayo lalala talawak man langin inak man langin dalulan kunan to di maysa di gidi lata lalala talo kay bala dalula yo ta sa isudat ti mga nawa kana kayo isudat maringguran ala tagdalo sa aglabaak. Yan na daduma pa nga trabahoan. Nagrikat at talaga manong nimi saan na nakas idi. No idi nga may sa pailaeng dutuduwa ti anak mi medyo kabay lam mi pailaeng nga.
Yung nanayunan pa iti duwa, di kat sana nakas iti talaga nga magulon, nagrigat mano. Imana, marawamak tulat ta. Tinaskin ita manon nemi kat dinakpay kinabil kan santo kumampasamak kakabilan nagdasawa. Kasanon itultulo na nagbarbartag kat saan nga mapanagtrabaho. Diyos ko. No saan nga nagtrabaho ti asawa, pangalam mi pa iti pagbiag ko karag iti upat nga anak mi. Ang runa manong nemi kat ni, jakmut manin nadat nga, nala. No lalaki na ito'y, uray lalaki man doon na babae, stunan. Kunak tinagam ko. At kaskas di manong nemi nga saan nga amot ti asawak ti tumulong, at tapayan di kiti gundaway nga maladaw nga agawid. Apita ka lang agawid. So nung agawid na kamasapan o gulon tumitla, manin ti maasaram. Katuin, di may kakumang nasapa nga nagawid at tumulong ka. Gasto at napintas pa nagawid. Nakaturugin di kitubing. At damanin sumarsaruno, may kalima. Naginawak manin. Dikit lang mo ngamin nga ganak. Kat nalaglaing ka mata pumutot. Di okay, hindi kasi nga panagawid. Awanin ti makita nga agaapa nga nakawarwar ang ubing. Si kalayang hindi mangsabat kanya. Nakadiwas ka pa yan. Di okay. Diba? Si kayo din ng iba kang ore manot, anak ta. Ita kaslakay kayat mo nga, awan anak ta. Nawan mangringgor keng kawan pakaguluam. Dumaypas ngay mo to deta. Agpalaygat kanton. Ore lalaki manin? Oo. Ore ang babae. Basta may kalima. Gusto na. Nangan kan. Nangan ako na tamabisinak mo. Dinakbabaling nga kadwayan. Nangan. Sikin na karoon. No, kasta nga awan makadisturbo ka na kami. Deta. Nagsibugkam ka no. Carlos, nagtuloy ti kasto nga langak. Losyang ako nada. At nga rod. Nagrikat. Ori ka sa no pamayak nga ramidon nga maintenerek kumati. Banglo, pintas, ti pamagik. Di ganito nga tagsapol ti sabali. Sabali nga, ti ubing, tinabangbanglo. Kapag kung magsapol lang, kinadaka mo. Kanyat amok, baka no, sa pulam ti kasidi. Saan ng kasidi? O, tilangak, di ba? Sa pulam ti kasidi. Di pa ngumatot sweldo ti construction worker. Nagsapulakit sa balid. Ngun nga ron, umadado ti magastos, paggastusan, imbagat santa nga kaskasera. Bagta bukod ta nga balay, regalo da nga balay. Sana inot tayo ti kuryente. Imbagat saan nga napili di kita anak tayo ti sida. Basta at damasida. Da, naruam da ka di tinateng. Tanusaan da ko mga naruam tinateng. Sos, delikado ko maman. Ano kasta nga makikaruba akit digiti kasada digiti anak tanga dati karuba asos tidak kay tagsidat natin pili da imbaga na iparwam mo tinateng karigiti anak ta amon digiti kayat itan digiti ubing nga makmakan digiti maiparit para katukwada so imbagta inparwam ta karigiti anak ta tinateng kung garot natamad ni pagyamanak maturugtan. Sa paam to gawid no malam ato may nagtutulungan. No di mo sa pain ta gawid ta sa kadula gawid man no makaturog di kita nagtak. Tap no maliklikam tumulong kitam. Apa yan taramidam no ka. Baybay lang ta dagiti anak ko makamudtan. Ore nakarugrugid dan to nga maturog. Ore nakawarwaran to di ta salas. Tago waradang agaayam.
Carlos, sublem ko mati dati. Dati nga niya, nadungo ka kanya. Nadungo ka kadagitan nagta. Naanos ka. Ori ka na kasanot kinaluko na kitubing. Anos. Kinsuruam ida. Saan lang siya ti mangisurusuro ka dako ada. Saan lang siya ti mangungot ka dako ada. Babaotin ka dida. Dadya malikli ka kadlaro ti saan nagbaot. Tenguna dan isurum ti ubing ket masapol nga baoten. Imin ti patong na. Sa di imam ti usarem. Hanggo agsusurt sa bali. Tano gasarkat sa bali, baka di mo pupuutan nga kakaasi. Kinsaang mo nga kabilin di ubing, wano baotin di ubing, kabayatan nga nakapungtot ka. Baka baot ka at ngarod, ba't mukhang ka napungtot? Iso ngarod nga babaot mo, gaputa kapungtot mo. Nagrigat kayaman niya. Ti, agpamilya. Alagat na piyantol at taan mo ko. Dumakkel di kita nagta, at syempre, agpamilya dad tuman mo nagtrabaho dadi. Agdam ay dad tuman no, amuda nga talyawan ti. Regrigat ta kadakwada. Babae manong nemi ti may ikalima nga anak mi. Liman manong sos talagang nagrigat. Ti pagpintasan na manong nemi insublin ti asawak ti kas iti dati. Tumulong iti bigat manong nemi nga mangiwanwan kadigiti anak mi. Dakkel meten manong nemi da June ni Alex ni Bobby ni Carla ni Carl. Upat nga lalaki. May isa nga babae. Nga dito ni Jenny man. Idi manong nemi ta insublin ti asawak ti dati. Nga panagawid na nga masapa. Tulungan na di kita anak mi. Disiplinain na ida. Bagbagaan na ida. Nga masapul nga kikinaawatan dag sisinakit da. Masapul nga tumulong det trabaho ti nagtibalay, saad nga agsuksukir, saad nga aglukloko, saad nga agiwara, saad nga agrugrugit. Yan manipod mo kasta, masapa manong nemi, nga agawid, uno masapa nga agriing, kaya tuloy na nga wanwan, tulungan na nga iwanwan na kadigitubi. Nakarik na iti lagan. Nakarik na iti saan nga dagensen. Taore lima nga agpaiso manong nemi di kita anak mi amo damat idintag ti tinulong. Nagkukuyog kami manong nemi. Lumapang kami, paspasyar, nagkukuyog kami. Dadya inuudi, ub-ubbae. Dagiti damat na duma, kib-kibinay. At damat ibaklay, wano ibaklay, ng ipaulo. At damat ubaen manong nemi ni Carlos sa adan tuloy kita agkikibin. Kaya po nga minti kagatyo, ore upat nga lalaki kan may sa babae. May isa ka lang nga construction worker, Carlos. A plain housewife. Agtagtagi balay ni Martina. Kasano lang may kanyon to tinaranya ka masakbayan, lima nga anak yun. Kunamat no kay sungbat manong nemi ni Carlos. Ado ba't nagtitinulong? Ket nito naggraduar ni John. Ket dantong trabaho na, di tumulong to kalagiri kaabsat na. Kastan tumat ka ni Alex, agtitinulong na to. Nasiyat, ano kasta? Ay, no kas pagarigan to, umasawan to nga dagos ti inauna. Kastan tumat sumarano. Sus, ag-asawa dan to aminan. Di ag-asawa dan to aminan. Kat dududwa kam tumatan nga ag-asawa. Agsubli kam tumatan kasi dati. Nga awan pulos ti pakaringgura mi no. Dakam lang nga dududwa. Ngayon sana kas tatarapaap mi ti asawak man.
Itultuloy na tagtrabaho kas construction worker, ket gaputa damat laing na manong. Kalpasan, di gagangin laing nga masun, skilled worker, nagbalinan iso nga foreman. At dapat di kiti kundaway manong naming nga Domingo at dahi patrabaho da, keng kuwana, kontratain mo. Nagagatmat ka di manong naming ti asawak amang ikalikagom ka di kiti masapsapol. Kad kabota saan kumita na basta aywanan di kita anak mi manong naming adadang nga limawa ken lima ingak ngagmula kadagitay nateng papaya ken dumapay nga pakiranudan manong nandanimatan inaldaw manong naming ang harbesak kadagiti mulak ket mapangkumet isursur nga ilako imadumatan dagiti taraken ko nga native nga manok manong nemi pasaray tumiliwak iti 10 nga manok mapangkunto tugtugawan sa diyandaan ken itlog ti native nga manok numakalakwak ti 10 nga manok nga saglilima gasot di manok. Isu nga di agkalid sa manong nemi ni June kurso ng engineering adan nakasagana manong nga pagmatrikula. Ket no kasta nga kasapulan ti pagbayad iti eskwela adamat no kana istakana manong nemi nga ilako. Dumakdakkel met manong nemi ti sweldo ti asawak ken adamat ten bukod na kontrata. Agsubsob kontrak manong nemi adapayan dagiti ubing na sumurot ken kuana. No kaskasan no laeng bakit ket talaga nga may kanta amin tinaran niya masakbayan di kiti 5 nga anak. Sapay ko Carlos. Sapay ko Nang runa nga nalaganan tirek nami manong nemi di agraduarin da June kini Alex ket sadda nga dagos nga nagasawa. Nagtrabaho da nga dagos manong nagdanda nga nagraduar. 5 years kini June, 4 years kini Alex. Nakastrek da nga duwa nagtrabaho manong naming at saan da nga dagos nga nagasawa. King karida nga isudat mang tulong ka dagiti talo nga anak ming adida tapno makaturpos damat. Akit tumultulong kami matlata manong nami tab pimintas met imasensumet ti kasasaad mi apimintas pa nga di makkel ti balay mi. Kunada nga ron kitam kadlangan niya. Gagangay la iding katulong iti balay ken na construction worker itak pintasen ti balay da nagreduaran na kita talungan anak da duwalayan ng tinabati nga dadan ti college manong nemi saanin nakas idi ngem napimpintas itan agsipud ta makita mon ti bunga ti adu mo nga panagsakripisyo panaggagat ken an-anos mi nga nangisakad ti biyag dagiti at 5 nga anak. Marik nami tilagaan ken ragsak manong nemi nagruan no kasta mangtedmet dagiti anak mi nga naddan at trabaho da. Kunada nga rod ket agraduar kanupay dagiti duwang inaudi sakbay to nga agsasarano nga nag-aga-asawa dagiti tallo nga inauna. Kasla masirsir matak manong nemi nga dagiti arapahap mi nga agasawa ket matungpal ken dagiti arapahap dagiti anak mi manong nemi ket matungpal da. Ama kompleto nga graduar dagiti 5 nga anak mi nga dan na pintas nga trabaho ken kastamaten maadandan tumet iti napintas na ragsak na urnos abangunen nga pamilya. Di mi napupuutan manong da kami kini Arlos nga nangrugi ide nga nagarapa ket kasla baysan nga pedestrian tinaragpat mi amakit kita mi tirang ay ken ragsak dagitan ti adado met lang dagiti agtitinulong nga magkasapulang lang ti panaggibtur panagan-anos danggay dagiti agasawa nung ata nagluko idi ni Carlos nung ata intultulong na iditi hanapan ng tulong kanya kidi Jack Lamon baka hang kumakastoy tinagtungpalan ti amin
Dito nga rod, manong name iti pagkabuklan, tinagmat imburay nga pakasalitaan, ket thank you, itilaing mo nga nang urnos, kalbasan nga nakinsen keng ka dito talyen. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg, ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga yaman, nga paghayam mo, Martina. Thank you mat keng ka Martina, iting ka pa nagsurat.